Kinoke kibanza kya mpira ya kumauru kya Independence Stadium kya munkambi ya Sorwezi kona tana bansongwa rume bapama mpira mujibumba jaba Kansanshi Dynamos. Kansanshi Dynamo ke jibumba jimoji bena kupama mpira mu Division 1 wa Football Association of Zambia amo mufuma mabumba ayapano na kupama mpira mu MTN Super League. Pajuba rukero ne mabanga bansongwa rume kufuma mujino jebumba bakonkana na kwinengeja kufunda ne kupituruka mu mashinda mwa kupamina mpira mu kwinengeja kuyana kwikyombesha na mabumba akwabo. Mukuno kwinengeja kujine kupama mapira pamagoro mukukeba kupijirwa kutweja nanchi baabe na birumbiji batweja na kufunda bunke bwabo bashinka kunyuma na ngwamba mafurubaki nabo bunke bwabo magokipa nabo bunke bwabo kabijine ma midfielders nabo bunke bwabo pano monka moba abena babene kwipika bingi murwabo abo bene nobe aya mpira yotu aitanga kubwanyike mbachusha ya kubamba muntu umwe watwera mukachi kabiji wafwa inwa kuruisha kutambura mpira kuba kwabo babena kushirangana inge wao jimu kachi wa kankarwa kwangata mpira panyuma yaba kwabo kwipasta kufika ku 20 nangwamba 20 times bafwa inwa kumupanyika kwarumuka kamfura mukonko kufika bimye jikumi kabiji kwikara bingi rusekero inge cyakubamba awao jimu kachi wajikumana mana kususuta wanga tampira nangwa inge umo papa bena kwipasta warubankanya kabiji kwikara ne kwifundisha kukangira mpira muyuru kwa kubura kuiponesha panshine kwikara kabiji ne kwifundisha bya kutweja mpira kuingirisha mitwe mpira ya kutambwira kufuma kuma wingers kabiji pano kwikara ne kwivwanga bonse pamo kufuma monse mu birumbiji mo baji kupaminanga mpira apa kabiji ne kwipana mu maboko waresa pakutendeka kufunjira pamo pano kochi utendeka kuibafunjisha byakuba mu kibanza bonse sakaba bena kutereka pano kwikara kutendeka kuba ma exercise akukosesha mauru pakubamba nsafu nemikunguru bikose burongo nanchi anoma exercise akukosesha mubiji ekara apsana kabiji uno kechike mwingiro wa perane batu wajijirana kuba ma exercise pakubamba basurwire kabiji mashi yabo atendeke kunyema rubiro kufuma popo pano kwikara kutendeka kunyema rubiro kujokoroka monse mwapera kibanza panyuma ya kupwisha kunyema pano kwikara kutwera mu kibanza mu rufunjisho rukwabo rwa kufunda bya kunyema na mpira apa kabiji ne kupana ku muntu mkwabo akwesa kawo bena kunyema magokipa nabo babwera ku kipanda kyabo ne kutendeka kufunda bya kukwata mpira kuingijisha amafunjisho afuma ku bantangi babo pano kwikara kwibabanya mu mabumba abiji apa kabiji ne kutendeka kupama mpira byonka byokikara inge babena kupama na jibomba jikwabo bakochi bo bemana kumbaji ya kibanza sakaba benda kumona bibena kupama bansongwa rume mpira akwe sakaba bijika na kuburanga na byakuba Kenneth Nkoma bo batangijira jibumba ja Kansanshi Dynamos kabiji betu pishanga nyakubamba tumone bishimikwa bijipa kino kibanza kya Independence muno monkambi ya Sorwezi amuno moto na kushinkura mu home dressing room mwane momuno mu home dressing room pa player betu baji mu kibanza babe na kutraina byo bimoto byo bakobeka ape yo ino facility yojina yonge mwamo na dressing room yetu keimo dressing room ya wama bulongo sana up to international standard kanchi na ngumba nge bayamba tunakutea bora nema tubika twalinga kuba display majezi such that ne TV bawo bakapcha byobya very good facilities babenyiwe ya matimu ngetu wa visit ko kuno pano ko ku visiting dressing room
nako ketwaobamba ine mambo ba visitor ma standards ajitu the same byotu ya panga nako kunonge mwatwera kuno mwalinga kumonamba nako standard keimo akwa ba display maanyi waya mwabika majezi onse mwa display nayo apangi watu bulongo kyo kimoto nako kwa kuyateba ba home team ne ma charging ports kanchi bonse ba player balinga kubamba hapa po babe na kupembera bonse babe na kucharge tu bulongo kafako kudwira mbaine mwa charge byepi avura ma sockets twayane kukwe nobe byonka byo kwa jinga kokwa tujine na mayurinos yo avura tu masinki nao avura nobe byonka byo kya jinga kokwa ma toilet koko nekukwe kwako wera pana kumashowers nako kafa kuipembera ne mambo avula kila muntu wajinga kwa aona ko wera kuko aojumu bonse babwera bawo watu burongo pakimye kimoto kana bintu kabikwabo byo twafanwa kuyuka babantangi ba Gino Gyebomba nemingiro ya ka team manager wa Kansanshi Dynamos amwa ajiji na Jamine Kenneth Nkoma yami team manager kuno ku Kansanshi Dynamos Football Club akunoko ku office ya kukibanza yotujinayo ko kunoko mwitutana mwane timu yetu ya Kansanshi pakino kime inakuba bingi burongo tujina ba head coach ba Beston Chambeshi keba mo bantu bomwe amonamba ba coaching ako ne pa under 20 ne pa under 23 bobo tujinabo tujine na ba first assistant John Mukonje tujine na ba second assistant Gift Kampamba kwa ikalane physical trainer Kelvin Schinga ne goalkeeper trainer Kao Machirubanama bobo tube na kubomba nabo nobe team manager bobombera kusebeza nabo kito yabu team manager kampe mkurumbura mu wipi kebe akubamba yobe pano na kuba coordinate between ku technical side ma needs abo baji oba na ukeba ne kukwe nako ku executive wamo nabi na ukebwa pano mino pa wai kana pakachi nobe mediator wamo namba byonse bintu kuma side abiji kuba executive ba sponsor ne kukwe kuba technical byonse bintu bina ukebewa byaendera mo bifire byaendera mwane byo tubomba ba sponsor ba Gino Gyebomba ja Kansanshi Dynamos abo ba Kansanshi Mine kana mingiro kayo babena kuingira mukukwasha Gino Gyebomba ba sponsor mwane baingira mwingiro wabaya sana Kansanshi Dynamos ke timu imoyo ba sponsor sana burongo kampe mulkino kyaro kampe nalinga kwa mbamba pa ma clubs nangu anga 5 nangu kampe to ambamba top 10 mwino kyaro kya Zambia ba Kansanshi Mining PLC ineba na ku sponsor burongo timu mambonge mwamona nangu kufuma roto afuma mu Super League roto afuminemo mambo a COVID baoba maintain ma standard tu amoto onka oba ajitu hai nobe ya Super League so kanchi ku sponsor ine babe na ku sponsor tu burongo kabijiba very ambitious such that tuwere ku Super League o yo effort yo babikamo kabijiji kwabo tunakange twabwera mu Super League ketu naoke bamba tukayemu tukanunche mutune tunaoke bange twaya momwa tukeka jijire monkamwa then tukarwisha tukatene CAF Champions League kajinge mwamona nangu kampe this season inge mwamona nangu nge mwa Super League mwamona ba Prison Leopards yo batea brongo mu first round kafako wibaketeke jiremba basa kutea hapo ne absa yo bana kuteane panongate bana sponsorship yonse yo tujina kikacho tukakankera kuya mu Super League tukatene absa ne kabiju tukatene CAF Champions League kanchi ko kurute ko tube naoke bakwamba tukafike in terms of local talent I know ke timu you are incorporate local talent mambo in terms of my players tuyane bya pashamba kuchavuma kukabompo kukasempa konse teba tusenda talent yonse yatuileta pamone bakwa mambo one of kampe tujikone na player mo by the name of Justin Kangombe ke player yetu afumishire kuchavuma mu 2017 kwa jinga kupita pitamo muino province yonse mba tumone talent ijimo mu amuno mu province yetu koko basendere Justin Kangombe
Justin Kangombe kutatura kwa season ino loro twamuletere ku senior team kufuma ku junior team ape watu ejako ne 1 go ujiko ne ma assist changa asatu assist ke ko kapano wa pass tapano bakwenu watu eja so that is one example of awe mwanke etu aba develop is at 23 years old tujiko ne na ikwabo ne na mkwabo Royd Babel Alfonso ke jiji na mno msorezi joba yukisha sana nangu tukuma timu za kwao mambo aye wafuma top scorer pama onse ma season otute ye ufuma top scorer so our player na etwa mfumishire kumwinirunga tujikone na jireji muyumba wa monka muno wamba kika ondenge kwamba nanji wa monka muno so neba kwa botu alinga kutongora. That is how far ba sponsor betu beba bena kubomba bena Northwestern Province kana bafanwa kutunda ikabyepe jino jibomba byo jibena kuyakurutwe ku bantu ba muno Northwestern Province pa first twasanta pa support yo betu pa kabijiba twajire kuitupa support mambo kajino yo timu yabo ijimo muno musorwezi so batwajire kuitu supporta ke timu yabo muno musorwezi ke timu ya inakuba represent province yose pamona bakwetu barumwana tube nakuba represent ino province neba trident ke ma timu zasa twajimu no mu ino province pano kumona pa Kansanshi Dynamos ke timu yetu timu iji ya timu yabo ibo mvisha burongo so betu supportenga tunangu kujibiwe bya covid pano mino mwane tujina ma provisions akubamba ba supporter betu ketu iba support ne mambo kwikarane live streaming so through live streaming ma platforms aya kwa ma social media bantu basa kutambanga bora yote nakutea so batu ajijire kuitu supporter byonkabe so that timu yetu ikare encourage tuwenga peuru tukabwere mu Super League tukarwisha tukatene CAF Champions League mambo teba nobe ba Kansanshi Dynamos Football Club ne ba sponsor betu tujambishas tunawakeba tukarete ba ao ali ponkape na nguba zamare kibake tukate bora ponkape nate watu konvwe burongo byo tunawakeba kyakine kino jibumba jaba Kansanshi George Mojotwa Kinka mu munungo kuno ku kibunzi kya Northwestern Province kwitwimena ko mumpira ayo yoba bena kwikyombesha na mabumba kwabo kyakini mukochi wa Kansanshi ubena kuingira mwingiro wa mabingi wa kutunda ikajino jibumba kabijiba no bansongwa rume bafwainwa kwibikishako tupa kubamba batokeshe bantu bena Northwestern Province ne mukochi wa Kansanshi pamichima kwimena ko ba Kenneth Nkoma betutambwira burongo kujino jibumba ja Kansanshi Dynamos amwane Justin Kawisha kuno kukibanza kya Independence Stadium munkambi ya Sorwezi na mashara ipomwane